ay mangrikna atong ngaririmo iti nagpaitanta wadda nagkasarsarita agarok mo nga isusukat ka imong iti agar-ariken ka isut mangyemes parunot mo nga sagsagaba ipaayi mo pa nagtalek ang inanama tapnon ragsa tadin mo at patinggan iwaksim at dita panunot mo nga mangpukaw iti ayan kita puso apnon sakit dita barugong mo masukatan karayo ipaay mo dan anay nga ayat mo dagi na yunem dagiti sakripisyo ati ayat dagiti dua puso mataginay imata di Diyos ako nga di maawatan ti kadwa nasakit mo di ka maaladan mapukaw dapayen iti biagdan naput sana adi mas paalan iwaksim at dita panunot mo gamang puka iti ayat kita puso apnon sakit dita barugong mo masukatan ilingken karayo ipaay mo nan anay nga ayat mo dagi na yunem dagiti sakripisyo ati ayat dagiti dua puso mataginay imata di Diyos ako iwaksim at dita panunot mo gamang puka iti ayat kita puso apnon sakit dita barugong mo masukatan ilingken karayo ipaay mo nan anay nga ayat mo dagi na yunem dagiti sakripisyo ati ayat dagiti dua puso mataginay
imata ti Diyos Apo. Pataginayo imata ti Diyos Apo.